ចឹងដោយសារតែលោកគ្រូបានបង់ប្រាក់ខ្ញុំហើយលោកគ្រូពេទ្យដើរទៅណាទៅខ្ញុំទៅសិនហើយខ្ញុំនិយាយលេងណាលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យទៅជួបបរិសម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់វ៉ែបបីស្លុយលោកគ្រូពេទ្យនឹងទៅជួបគាត់ហើយនឹងបានជួបប្រូវីហើយអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរប្រូវីដឹងចុះអីđâuប្រូវីខ្ញុំបាទគឺជាប្រូវី 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 오 반갑다 정해 xin được thòm anh nè đập bàn chụp pro vi ở đây hơi mình cứ cà nát sao chúng cho lọc bệnh như châu cả hỏi hơi lực lúc pet chân ló tắt nè lực lúc pet khen như mập lực lúc pet mình đấy sai chật tâm sai chật à bông nó mến thật nặt chụp pro vi pro ấy mình rong mà ngại vậy nè đây bông nó này mà quay xuống nào mà quay xuống nào à bông ai nâng mến đây cho người ta ở nhom ở nặt chụp pro vi nè mình đấy lực lúc pet mưa mình giống sai chật ý anh đi scoot đây anh mau chụp pro vi tôi xô một viên xịt rồi mình xịt à nhom chạy lấy nữa group pet vậy chứ là group pet trong chụp pro vi tiếng trời băng lôi anh nhom pi mơn hấp nè ok phần năng chụp sân group pet trời băng lôi môn ok chẳng các bạn này này lui bạn đừng chẳng được xa tại lực crew ban bóng bạc chấm hái lực crew pet đai từ nào tới chấm tay sân hái nhưng vậy lấy nó lực crew pet tới chụp bờ hòm nẹt đểស្លៀកពាក់ vibe បីស្លុយលោកគ្រូពេទ្យនឹងទៅជួបគាត់ហើយនឹងបានជួបប្រូវីហើយអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរប្រូវីដឹងចុះជិះសួរបានខ្ញុំជាអាស័យមិនរបស់ប្រូវីបាទគេចង់ជួបប្រូវីអាចមកទិញសម្បត្តិមកជួបប្រូវីជាមួយខ្ញុំបាទសួស្ដីបងបាទបងឯងនឹងមែនអាស័យមិនប្រូវីបាទខ្ញុំហ្នឹងអាស័យមិនរបស់ប្រូវីបើខ្ញុំចង់ជួបប្រូវីខ្ញុំត្រូវបងលុយប្រហែលដែរបងបាទបងចង់ជួបប្រូវីត្រូវបង20ហាប់ពីណាបងស្អីគេបង20ហាប់ណាខ្ញុំមិញអាប៉ែនោះមិញអស់បើ200ហាប់ណាមកហើយហ្នឹងអូអាប៉ែហ្នឹងបោហ្នឹងឲ្យលុយមកបានជួបហ្មងច្បាស់ណាប្រូថាបានជួបប្រូវីបាទបងច្បាស់បងច្បាស់បងអានេះវាថៃវានេះបងលុយអត់ទេបងបាញ់ទៅដើរទៅកន្លែងដើមឈើនោះឃើញគាត់ទេបងអីđâuប្រូវីខ្ញុំបាទគឺជាប្រូវីមិនដែរសង្ហាមិនបាច់ប្រូវីយ៉ាងប្រូវីអាចឆ្កែអីមុខអញ្ចឹងអូអូជិះផងមនុស្សល្អសម្រាប់មនុស្សក្រក់ជិះផងមនុស្សល្អសម្រាប់មនុស្សក្រក់អូយលេបានជុកប្រូវីហើយ사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 không biết cái nàoប្រូវីមែនបាទខ្ញុំខំដើររកប្រូវីឯងរំរកឃើញមិញខ្ញុំចំណាយលុយបងគូស៊ីអូយចង់150ប៉ុណ្ណាគឺបងមិនត្រូវអស់លុយចុះជួបខ្ញុំអស់លុយដែរចំអត់អស់លុយមិនឃើញបងឯងតារាល្បីហីអើយបងខ្ញុំតារាល្បីគេក៏លេង TikTok បានឡាច់ហ្នឹងតារាដែរឆ្ងល់ដែរតែជួបខ្ញុំអស់លុយអីណាគេបោកបែកខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេគេថាអាស័យមិនបោះប្រូវីឯងចប់ហើយយើងខ្ញុំអាស័យមិនគេបងផ្ទះសិតខ្ញុំសើអាចមន់មកខ្ញុំនាំទៅបងខ្ញុំទៅណាមកយើងទៅទេសនៈដែរទៅបើទេសនៈដេកហ្នឹងមកជួយផងមនុស្សល្អដេញបីមនុស្សអក្រក់ជួយផងបាត់ស៊ីតែនឹងមកមនុស្សច្រើនឆ្ងាញ់
បងនឹងញ៉ាំតំណងដល់ហើយបើបានផាត់គ្រាប់ញ៉ាំអីឆ្ងាញ់មែនទេនេះអូនឹកឃើញអីចុយម៉ែដឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់លឺនេះយកទឹកបាច់ដាក់គាត់សិនបងចុយណាគេបាច់ទឹកដាក់ទឹកប្រឡាក់ខ្លួនច្បាស់ណាមិញណាមនុស្ស បងនេះខ្ញុំឯងបងបើមើលឃើញយើងព្រិចថតអីបងនេះ ចង្រៃយកខំមកស៊ីកន្លែងមានមនុស្សហើយនៅមានសត្វល្អិតមកតាមរំខានទៀត ចុយភ័យនឹងសាំងពីស្អីនេះមើលអង្គុយប៉ុណ្្នឹងឯងមើលមិនឃើញទៀតអញមើលរូបវិធីមួយទៀតសិនចាំមើលនៅតែមើលឃើញទាំងបើហិតចង់អស់មែនបានមើលឃើញបងចេញប្រូដេញ7ពេកខ្ញុំប្រូមកពីកាមខ្ញុំអត់ឃើញ ខ្ញុំអត់បាយចិត្តកន្លះម៉ោងឯង បើណៃឆ្អែតចឹងlạiមិនប្រាប់បងបងជុំសិនបងជុំសិន anh trộm lên bàn á tranh thức 4 ngày từ buông phong không ai có hết xí ốpជួយផងមើលល្អដេញបែបនោះក៏ជួយផង lên người anh mà nâng tình cá là mẹ anh khơi chứ hãy mơ mấy khé bữa apẹ mình coi khỏi không ấy hãy mơ khen phong phải cho tụi nó anh được bị mai bị ấy hãy mơ anh mình khen à dạ bẹ mấy khăn ngoài mờ anh không tinh thật mau anh xong rồi mà anh bán pi pon tinh thật mà xì rồi anh tinh mang khi về nó anh không mà thật vì xí anh mới tôi khăm hay tụi áp là dạ tì rồi phải nó chuốt không ai mơ này anh cũng khẩn anh xì lên chỗ đấy mình lên tình phát anh xí tiền nghe nào mấy này phát tụi non đấy miếng đây phát chanh rồi anh mà việc của anh phát trao đấy em mới anh ra phát năng vinh mà thay cho tôi chai anh xì được cho phát anh xí anh khơi anh nó nói anh xì bằng tới anh xài